Z Markom Sosičem me povezujejo številne niti, ki so se začele plesti že davno tega. In sicer najprej preko druženja v mladih letih, nato preko mojega novinarskega spremljanja njegovega dela in nato končno še do sodelovanja na gledališkem področju. In prav v vlogi predsednice Slovenskega stalnega gledališča bi želela opozoriti na 3 pomembne dosežke, s katerimi je Marko uresničeval svojo vizijo, ne samo o sodelovanju na tem razvejanem in kulturno bogatem področju, temveč tudi z ustvarjanjem skupnega kulturnega prostora. In sicer z uvedbo italijanskih nadnapisov pri vseh predstavah, ki so se odvijale v okviru Slovenskega stalnega gledališča, nato s pozornostjo, ki jo je on posvečal sodobnim italijanskim gledališkim ustvarjalcem in nato še kot piscu tekstov, na osnovi katerih sta nastali 2 pomenljivi koprodukciji med našim teatrom in stalnim gledališčem Furlanije Julijske krajine. Marko, hvala lepa. Scipio. Marko je bil intelektualec evropskega formata, ki je verjel v moč in družbeno angažiranost gledališča, v njegovo vpetost v aktualni čas. S to vero je umetniško vodil Slovensko stalno gledališče in ena izmed najbolj markantnih potez Markovega značaja je bila gradnja mostov, ki se je odražala v vsem njegovem delu. Gledališče se je pod njegovim vodstvom odpiralo in pospeševalo kulturni dialog, tudi preko povezovanja in sodelovanja z umetniki in ustvarjalci obmejnega in širšega prostora. Brez Marka, človeka s pronicljivim občutkom za različne duše in kulture in človeka z velikim umetniškim srcem, naše gledališče ne bi bilo to, kar je. Marko je v času svojega vodenja pokazal izjemno tenkočutnost in iskrenost do vseh svojih sodelavcev. Poslušal nas je, zaupal nam je in nas spodbujal k kritični misli. To, kar je Marko bil, je tudi dajal gledališču in vsem nam, ki smo se z njim podali na vznemirljivo gledališko potovanje. Gledališče, ki ga je oblikoval, je tako globoko čutil, da je bil gledališče on sam. Hvaležna sem in izredno vesela, da sem na svoji življenjski in poklicni poti spoznala tako široko osebnost, ker Marko ni bil le umetniški vodja, pač pa tudi mentor, predvsem pa dragocen in nepozaben prijatelj. Stopim v pritličje in zdi se mi, da slišim Biserkino glasbo, ki ni tista, na katero včasih zapleše, temveč taka, kakor bi jo našla v sobici med starimi časopisi, čevlji in perilom, ki ga bo Ida zlikala, da bomo lepo odpravljeni in da ljudje ne bodo imeli kaj reči, kakor pravi Sonja. Kakor da je Oskar spustil glasbo v njene slušalke, kakor da jo je naskrivaj odložil med perilo in stare časopise, da ga Sonja, ki ga ne mara, ne vidi. Biserkina glasba poje v meni, kakor bi drsela po mirni rečni gladini, ki je temno zelena in bleščeča od madežev sonca, sinja od neba in srebrnih vrbovih vej. V svoji strugi se počasi in enakomerno premika med zelenimi in kamnitimi pobočji planin, ki se v njej zrcalijo. Oprijemam se lesenega držaja na železni ograji in stopam navzgor po stopnišču.
kakor da se glasba zdaj dotika svetlih pokrajin onkraj rečne struge, kakor da se nenadoma dotika širokih nižin in njiv, iz zemlje katerih zapoje tisočiro svetlih glasov rumenega klasja, ki ga veter zamaje, da se polje žita za trenutek zazdi, kakor izgubljena množica ljudi. Marko in radio. Spomin vsega v čas, ko je bil Marko še najstnik in razgrinja se kot filmski scenarij. Takrat je igral, pisal in režiral za Opensko društvo Tabor in zapisal se je umetnosti. Z Radiom Trsta je začel sodelovati v začetku 80-ih let in sodelovanje je trajalo skoraj 40 letja. Per me, ma penso anche per i miei colleghi qui in sede, è impossibile definire Marco con degli aggettivi. All'interno delle nostre teche abbiamo centinaia di sue testimonianze, testi autorali, programmi, copioni, proprio a dimostrare questo suo affetto precoce per la radio. Non ultima la sua esperienza di un documentario radiofonico sui migranti, un tema molto molto caro a Marco, una categoria spesso abbandonata da questa nostra società. Vendar Marko je tudi dosti eksperimentiral. In spomnim se radijskega dela Slovo. To je zgodba o radijski igri, ki je nastala po večletnem Markovem udejstvovanju z režijo. Takrat je Marko hotel prikazati dogajanje, ki sega od otroštva do odraslosti in to preko prijateljstva, ljubezni in pa tudi obupa. Tako je pač življenje. Veliko je dal, veliko delal in ustvarjal to, kar je verjel. Vendar se je tudi razdajal. Razdajal se je otrokom, saj je režiral veliko tudi za dramski spored radijskih iger za otroke. Bil je zahteven, predvsem do sebe. Vendar se je rad šalil, pri srcu mu je bila glasba, klasična glasba in opera. Marco era in grado di fornire poesia non solo attraverso i suoi romanzi, ma anche attraverso le immagini dei suoi documentari. Ricordo La sua Nora, Il suo maestro, il documentario su Mario Magaina, ma anche quelli sul mare, su Trieste, sul Carso, a descrizione di una terra che lui considerava probabilmente dura come la pietra, ma anche allo stesso tempo dolce come il ricordo della sua infanzia. Verjel je v mediteranskost, v širino, v globino in bil je pozoren predvsem na ljudi. Ljubil je Kras in Kosovelovo kraško gmajno. Teče deček v soncu ob njivi, premočeni od nočnega dežja. Ob dečkovih golih nogah odskakujejo kobilice. Vidi jih, kako se njihova drobna od trave mokra telesca ob vsakem skoku zasvetijo v soncu. Teče deček ob njivi proti svojemu domu. Pred sabo zagleda sadiko mladega oreha. Preskočil jo bo, pomisli. Čuti svoja stopala, ki se še močneje odrivajo od zemlje, še par dolgih korakov in hop! Preskočil je mladi oreh in že teče naprej, deček ob dolgi njivi s cvetočim krompirjem. Čisto na koncu njive zagleda češnjevo drevo. Vidi vejo s češnjami, ki se nagiba proti zemlji. Teče in pomisli, da bo skočil, da se bo močno odrinil od zemlje in se dotaknil tiste veje s češnjami. S konicami prstov se je bo dotaknil in potem bo z veje odtrgal češnje. Če se bo le odrinil dovolj visoko, pomisli. Globoko vdihne in steče še hitreje. Čuti svoja stopala v snenih sandalih, kako se upogibajo v njih. Čuti mokre travnate bilke, ki oplazijo njegove gole gležnje in češnjeva veja je zdaj vse bližja njegovim očem.
Odrine se, da bo utrgal češnjo in čuti, kako poleti visoko v zrak. Čuti svoje telo, kako se odlepi od zemlje, kako za trenutek zalebdi med zemljo in češnjevimi vejami, kako zrak nenadoma zajame vse njegovo telo, kakor bi se vsa kraška pokrajina odtrgala in prilepila nanj. V njem je zdaj, v zraku. In pokrajini lebdi v njej. In naenkrat se z roko dotakne listov na veji in šopa češnjevih sadov. Odtrga jih. Ancora non mi rendo conto, non riesco a rendermi conto che verrò a Trieste e non potrò fare le mie lunghe, meravigliose chiacchierate con Marco. Noi ci siamo conosciuti negli anni 70, a fine degli anni 70, ad una sagra e ci siamo incontrati tra tanti, come succede spesso, e quando viene quell'attrazione per cui capisci che una persona ti riguarda, che è importante per te. La seconda o la terza volta che ci siamo incontrati mi ha regalato un libro, le opere complete di Shakespeare, con una dedica, con la sua bellissima scrittura. Però voglio ricordare l'ultima email che mi ha scritto, lui era già malato ma non me l'aveva detto, e diceva, riferendosi alla crisi, a tutto quello che sta succedendo, dobbiamo resistere, il nostro compito è resistere. Ecco, io credo che il nostro compito di artisti, di scrittori, di persone di pensiero è proprio resistere contro questa barbarie che sta attanagliando la nostra società. Marko je po režiji svoje prve predstave v novogoriškem gledališču na povabilo takratnega direktorja Tomice Domančiča postal umetniški vodja. Razgibano obdobje svojega mandata, ki ga je pričel brez predhodnih izkušenj vodenja gledališke inštitucije, a popolnoma predan izzivu, je popisal v svojevrstnem memoarskem dokumentu 1000 dni, 200 noči, Moj čas v Primorskem dramskem gledališču. V knjigi je dokumentaristično ujel ne samo posebnosti delovanja novogoriškega kolektiva, ampak tudi splošno klimo v gledališču in družbi v začetku 90-ih. Ob številnih težavah in zadregah, marsikaterim sva se kasneje, ko sva skupaj obujala spomine nanje, smejala od srca, je bilo tudi ogromno trenutkov sreče ob izstopajočih, odmevnih predstavah. Med njimi ima posebno mesto seveda krst pri Savici, krst nove gledališke hiše. Z Markom sva se spoznala in tudi takoj zbližala jeseni leta 1988. Ko je bil povabljen v ljubljansko malo dramo režirati Jančarjevo igro Zalezujoč Godoja, jaz sem pa pri postavitvi sodeloval kot dramaturg. Takrat so naju zelo lepo sprejeli tamkajšnji igralci, zlasti Polde Bibič, katerim sva oba ohranila prijateljske odnose. In tam sem prvič opazoval Markovo predanost delu in neko emocionalno razvnetost pri tem. Spominjam se prvih aranžirk v prostoru, ko je Marko koračil po prosceniju male drame in mahal s prižgano cigareto in v drugi roki imel tekst in skratka počutil se je kot riba v vodi. Spominjam se nekega junijskega večera, ko smo šli prijatelji na Rožnik navijati za Marka, ki je bil že tretjič v konkurenci za nagrado Kresnik in je že tretjič ni dobil, čeprav je njegov roman, ki od daleč prihajaš v mojo bližino, eden najboljših slovenskih romanov v tem stoletju. To je bila res krivica in takrat sem se zavedel, čeprav sem Ljubljančan, nekega ljubljanocentrizma, kako ljubljanske žirije, javno mnenje, kritiki nekako odrivajo tiste, ki niso v Ljubljani, kaj šele tiste, ki prihajajo z druge strani bivše meje.
obiskovali smo se tu in tam. Dokler ni pred 4 leti vznikla skupna ideja, ki se je potem realizirala v filmu Karmela. Oba sva bila goreča občudovalca Kosovela. Približno hkrati se nam je utrnila in dozorela misel, da bi posneli film o Kosovelovi sestri Karmeli, obetavni pianistki, ki je potem opustila svojo kariero. In res smo se v ta film upregli z vsemi močmi, predvsem Marko, pomagala pa sva mu recimo Ludwig Hartinger iz Avstrije in jaz, tako da smo bili kar lepa trodržavna, hkrati pa enojezična, kajti Ludwig govori slovensko, ekipa. Takrat se je Marko tudi z Ludwigom spoprijateljil se je z gospod Dragico Sosič, ki oskrbuje tomajsko domačijo Srečka Kosovela. Mislim, da ni bilo človeka, s katerim ne bi znal zazveneti in se z njim sporazumeti na en topu, empatičen, svetu način, kot je bil topo in empatičen njegov pozdrav ob slovesih, bodisi v živo, bodisi v pismih, ko je skoraj redno sklenil z besedo objem. Zmerom se je obrnilo tako, da je v nekem trenutku nekdo dvignil glavo in jo zagledal. Ja. S temi besedami se začenja pripoved o pianistu na oceanu, ki sem jo Marku povedal vsaj 200-krat. Večkrat mi je rekel, da ko je takole zapuščal pisarno in se spuščal po stopnicah Slovenskega gledališča v Trstu, vse do Pododarja, kjer sva vadila, da si v resnici prihaja odpočiti. No in ko sva takole ponotranjala zgodbo o 900, se pravi o človeku, ki je vse življenje plul proti Ameriki, pa nikoli ni hotel pripluti, v tistem obdobju sva postala prijatelja za zmerom, pa čeprav je potem življenje naredilo svoje, pa sva šla drugam. Nazadnje sva se srečala junija v Novem mestu in potem še enkrat oktobra v Trstu. Obakrat je zastavil še svoj pisateljski ugled in me podprl pri mojem prvem, recimo temu, literarnem podvigu, ampak to sploh ni pomembno. Obakrat sva se znova smejala, znova sva se norčevala iz lastnih šibkosti in neumnosti, znova sva si izmišljevala izgovore za grehe drugih ljudi, tako kot zmerom. Prijetno je bilo, nobene slutnje ni bilo zraven. Marko je bil pravzaprav moj starejši brat. V duhu, seveda. Bil pa je mnogo ranljivejši, mnogo občutljivejši in tudi mnogo toplejši. In zato je bilo v njegovi družbi vsaj zame vedno, kot da bi bilo doma. Pa če je bilo v Trstu ali v Ljubljani, če je bilo v recimo Nitri ali v Pratu, če je bilo v Čedadu ali v Sarajevu, vseeno. Ladja, na kateri je plul vse življenje Marko, ta ladja se je imenovala Poštenost. In Ameriki, proti kateri je plul, je bilo ime Resnica. In zdaj je dospel. Ampak, če smo čisto pošteni, nas še vedno vabi za sabo. Stiamo guardando il cielo sopra il cortile. La mamma dice che ci sono molte stelle e se vedo qualche stella che sta cadendo verso la terra, di esprimere un desiderio. Lei dice che esprime solo il desiderio di rivivere il suo più bel giorno, di trovarsi ancora qualche volta sul Monte degli Angeli da sola o con Elisabetta.
Ancora solo una volta, dice. Poi si sporge dalla finestra aperta e guarda il ciliegio. Vedo che guarda il ciliegio sull'estremità del campo. E poi mi dice, quando eri ancora molto piccola e c'era la guerra, abbiamo scavato una fossa vicino a quel ciliegio per poterci proteggere dalle bombe. Ci nascondevamo tutti lì dentro. Carlo, Josipina, Srecko, se era con noi, chissà che ne sarà di lui, e il papà. Un giorno ci siamo nascosti perché c'era stato l'allarme e poi ce ne siamo stati lì, zitti zitti, in quella fossa sotto il ciliegio. Sentivamo gli aeroplani, poi improvvisamente c'è stata un'esplosione. Ci siamo spaventati, tu ti sei messa a piangere. Ma non era una bomba. Il papà aveva con sé una bottiglia, era spumante. Ha fatto un botto che sembrava una bomba. Chissà dove aveva trovato quella bottiglia, forse dai tedeschi. Certe volte tagliava la legna nella caserma dei tedeschi, gli davano un po' di soldi, qualcosa da mangiare. Giocava a carte col cuoco. Ecco, magari l'aveva vinta lì quella bottiglia. Non me l'ha mai detto. Poi, mentre le bombe cadevano, noi bevevamo, lì, in quella fossa, sotto il ciliegio. Il papà assomigliava allo zio Felix, che è già in paradiso. Lo zio Felix era un partigiano, ma non sparava. Disegnava solo sui muri, nei posti dove andavano i partigiani, sulle case. Disegnava Tito e scriveva «Viva la Jugoslavia». Aveva una bella scrittura, ma un giorno ha disegnato Tito coi baffi e poi non è stato più partigiano, non è stato più niente. Poi sto sdraiata, non so chi è lo zio Felix, non so chi è Tito e nemmeno chi è Viva la Jugoslavia. Non l'ho mai vista in cucina da noi. Caro Marco, c'è una cosa che ti voglio dire, importantissima, che non avrei mai voluto dire queste parole stupide che sto per dirti, mai, perché non avrei mai pensato che tu ci lasciassi così in fretta. Come frettolosi erano i tuoi viaggi di qua, di là, Zagabria, Slovenia, Dalmazia, com'era infinita e veloce la tua curiosità. E ora hai fatto questo viaggio per curiosità o cosa? Non lo capisco. Non lo capisco, non l'accetto, mi dispiace da morire, ci conosciamo dall'85, siamo conosciuti dall'85 a Zagabria, ci siamo visti, sei venuto a vedere i miei spettacoli, io ti ho seguito dappertutto, tu mi hai portato il tuo amore e fortuna anche nella vita. Io ti ho sempre considerato e ti considero ancora come uno dei protagonisti assoluti del teatro sloveno e a Trieste e della cultura triestina, perché faglielo scrivere a loro, ballerina ballerina o Tito amor mio. Io non voglio pensare che tu non ci sia più, io voglio pensare a questa tua bellissima faccia, a questo baffo, a questo tuo sorriso. Non lo voglio pensare al chiuso, lo penso all'aperto, lo penso a qualche parte nel cosmo, penso che tu mi stia guardando, tu ci stia guardando, tu senta tutti noi. Io veramente ti ringrazio perché te per me sei stato, come lo era anche Primož, ma te soprattutto, perché te sei parte di quella terra, sei stato veramente per me Trieste. Attraverso di te ho imparato ad amare il teatro sloveno, e ho imparato ad amare tutti gli sloveni di Trieste. E tu mi hai dato questa forza dell'amore e io, amando loro, amo te attraverso di te e ritorno a te. Io ti voglio dire nulla, ti posso dire di buon viaggio, tanto lo so che questo viaggio ci appartiene, è una roba
Questo è l'unica cosa sicura della nostra vita. Il resto è tutto da vedere. Ciao. Ki od daleč prihajaš v mojo bližino, Marko. Prezgodaj je za slovo, saj se je le prva noč spustila nad zaliv, sirene v ladjedelnici še niso potihnile, odmevajo kot spomin, iz katerega prihajaš k meni. Balerina, balerina. A je že prepozno za vožnjo s tramvajem, za popoldanski spust po tirih v mesto ob morju. Ne morem ti obljubiti, dragi Marko, kdaj bova sedla skupaj na tisti vlak v občinah in se skupaj odpeljala na pisateljski popoldan v tvoje obmorsko mesto. Vem, molčala bova, ko se bo pokrajina premaknila, nagnili se bodo bori in ciprese, kamenje, skale, ki padajo pod devino v modrino, ne v globino, v nebo, bo spregovorila. Povedal mi boš o mrtvi lepi vidi, ki jo zdaj vidiš, kako prihaja v tvojo bližino. Tramvaj, ki ga zares nisva nikoli ujela, ker naju zadržujejo sanje, sva se tolažila, miruje. Bežijo samo pokrajine, njeni spomini. Vidim te na meji, kjer si me vedno počakal. Avto si pustil na rampi in prisedel k meni, da si me varno vodil po cesti v zaliv. Bil si pilot, ki kaže pot počasni čez oceanki v pristanišče. Noč bo dolga, pot vijugasta in neznana, ko bom odslej sam iskal cesto čez mejo, ki si jo ti zlahka prestopil. Pozno je že, drugič je začelo sonce v Trstu. V daljavi slišim temno morje, daleč pred zalivom stojijo tankerji, čakajo pilota, da jih povleče varno v zaliv. Na delovni mizi je obležal tvoj kruh, prah. Soba z razgledom je prazna, morebiti si odšel na mejo, čakaš ali pa si tista drobna lučka v kajuti, ki se počasi uddaljuje od obale, pluje proti velikim ladjam, ki se nimajo kam vrniti. Tvojega avtomobila ni več na meji. Morje se je obrnilo v sebi in valovi so se prelili v šum na obvoznici okoli mesta. Slišim te, vem, da si nekje v koloni, a ne vidim tvojega avtomobila, ki vedno znova pelje mimo, ko odpiram kruh, prah. Z Bogom in čao, dragi prijatelj, Marko. Ostani z mano, duša moja. La nonna Caterina mi guarda con i suoi occhi morbidi e ridenti, tutta sudata e pallida in viso. Mi guarda e penso che i suoi occhi sono attraversati da pensieri certo luminosi. Gli uccelli nelle chiome riprendono a cantare. Le nuvole ricominciano a veleggiare nel cielo. Un refolo di vento soffia nei capelli della nonna. E io mi avvicino al suo corpo grande e morbido. Tocco la sua mano, sulla quale sento la pelle ruvida per gli anni. Tocco la pallottola nel suo palmo, che è liscia. La guardo immobile nel suo palmo, tutta sfavillante, e la sfioro. E mi sembra come di fare un profondo respiro nel mattino. Valzer lento. Grida una voce sul palco lungo la pista da ballo e intorno a me tutti iniziano a volteggiare, presi dalla danza. Il vento soffia forte nelle chiome degli alberi, sopra la pista, e trascina in un vortice le foglie appassite che cadono verso terra. Le foglie gialle vorticano sulla pista e la gente nei miei occhi volteggia veloce, sempre più veloce, finché a un tratto il vento non la solleva dalla pista e la trascina in alto nell'aria. Come quei barboni nei film che io e la mamma guardiamo alla televisione dallo zio Albert, che con le scope volano miracolosamente in cielo e la mamma dice: ecco, guarda come sono felice adesso. Il vento sta sollevando anche me.
Sento che mi sto staccando da terra, alzando dolcemente per aria. Ecco che sotto di me all'improvviso vedo Alina, che mi guarda preoccupata, che io le scappi e che all'ultimo istante riesco a prendere per mano. La tengo stretta, tirandola in alto verso di me, finché non ce l'ho proprio accanto al mio viso. Insieme a lei volteggio alto verso i rami spogli degli ipocastani e poi oltre, in alto, sempre più in alto, oltre i pini del Serivez, per mostrarle il mare che è laggiù oltre la cima. Vasto, profondo e azzurro. Marko je bil eden redkih kulturnih, občutljivih, nežnih, celo bi rekel, ljudi v tem precej brutalnem prostoru gledališča in vedno bolj brutalnem času, ki ga živimo. In huda praznina in luknja je zavela tam, kjer je on predstavljal most med dvema bregovoma, tako čudno oddaljenima, kot so Slovenci na eni in drugi strani meje. Kar je pa še bolj pomembno, je pa njegova vloga, ta neprecenljiva vloga mostu med dvema spet tako bližnjima in tako oddaljenima kulturnima prostoroma Slovenije in Italije. In Marko je s svojo občutljivostjo, senzibilnostjo, svojo odprtostjo, svojo kultiviranostjo na nek način združeval najboljše obeh svetov. In ta njegova človeška drža je delovala skrajno svetovljansko in globoko civilizirano. In mislim, da nam bo manjkal. Zdaj počakaj tam, reče mama in me posede na stol zunaj. Zdaj nisem več v sobici. Mama pravi, da bo takoj. Naj sedim, da pride takoj nazaj. In mene je strah, da je ne bo bolelo, da se ne bo ustrašila Lučke. In potem bi pela, stala bi na prstih, gledala na dvorišče in bi pela. Potem slišim mamo, da govori. Pravi, da bova šli na njen dom, ko bova imeli prepustnico, da bo naju peljal Karlo v Ajdovščino, da če bo čas, bova šli gledat, kje se rodi burja. Pravi, da se burja rodi tam, v njeni vasi, ki je v lepi dolini in da je en košček doline tako lep, tako zelo lep, da si ne moreš misliti, pravi. Da piha in da so drevesa poševna v njeni dolini. Pravi, da bova šli čez mejo s prepustnico v njeno dolino, v kateri je tudi reka, zelena in modra in ravna, in če je veliko dežja, da poplavi polja. In nad vsem tem, nad dolino, iznad poševnih dreves, nad reko in dežjem, je njena gora. Angelska, pravi mama, na katero sta šli z Elizabeto, preden sta prišli v Trst. In ker je bilo njej neskončno lepo. Mama pravi, da je veliko, če ti je en dan v življenju lepo in da si ta dan zapomniš za vse življenje. In govori dalje. In potem on pravi, un momento, signora. Pride iz sobice, pogleda me, gre v drugo sobico. In mama govori dalje. Slišim jo. Vem, da je tam, da sedi, kakor sem sedela jaz pred morjem, da ima poštirkan ovratnik in da je lepa, ker bova dobili prepustnico. Mama pravi, da je Angelska gora tako lepa, kakor naša njiva, ko je pokrita s snegom in je vse tako tiho in mehko. Potem vidim spet njega. Pogleda me, nasmehne se in gre v sobico k mami. Zdaj mama ne govori več.
Vem, da bo pogledala ptička, da se bo nasmehnila in da bo potem videla lučko tam v sobici. Sparjeni s tvojo literaturo, zrahljani od neskončne miline, pomendrani od žalosti in besni, ker nas puščaš nebogljene v razmajanem svetu. In vendar pomirjeni zaradi zavezništva v idejah in krepki zaradi tovarištva. Tvoji kameradi iz istrskega tricikla, kompanija fantastov iz Foruma Tomica, sopotnice v žiriji za Lapis Histrije, te nosimo zasajenega v in utrtega pod kožo. Onkraj Dioniza si zdaj in onkraj Apolona, onkraj Agona. In verjamemo, da tam v bleščavem niču že sediš za mizo z Dašo Drndič, s Primožem Beblerjem, s Patricijo Vaskotto, z Alfredom Lakoseljacem in duhovito bentiš čez neumnosti sveta. Sobana pa je obdana z belimi rjuhami, po zlizanem tlaku se kotalijo rdeča jabolka. Marko je bil gledališču posojeni filmski režiser. Po gledaliških začetkih na občinah in tam tudi v Trstu ni šel v Ljubljano študirati gledališče, ampak šel v Zagreb študirati film. Na Tržaškem je sicer posnel svoje akademijske filme, kjer se ga vsi spominjajo kot tistega režiserja, ki je bil izrazito precizen, natančen in znal izvabiti iz igralcev prav to, kar je imel v mislih. Potem se začne gledališki oklepaj, ki se skoraj da zaključi pri tem zadnjem delu Comedy Souls, v katerem je Marko verjetno podobil samega sebe, svoj prikrit ali navidezni cinizem oziroma ljudomrzništvo v liku, ki ga igra Ivo Barišić, in se hkrati opravičil ženskemu spolu v ženskemu liku v tem filmu. Žal, pri tem preobratu, vrnitvi k filmu, nam je zmanjkalo to, kar bi Marko še lahko posnel, ampak nam ostajajo tisti citati oziroma tisto navezovanje na filmsko kulturo in filmske postopke, kar lahko zasledimo v njegovih literarnih delah, kjer večkrat Marko ne piše samo literarno, ampak kadrira nekako filmsko in se na filmsko kulturo tudi navezuje. Dragi Marko, pred leti sva se tu v Piranu, na drugi strani tvojega zaliva, z Matjažem Ivanišinom več dni potapljala v tvoj svet. Ponudili so mu, da bi posnel film po tvojem romanu Balerina, balerina in prišel do mene, da bi mu pomagal napisati scenarij. Brala sva te in upala, da se nama bo tvoj svet izrisal pred očmi. In čeprav nisva nikoli napisala tistega scenarija in Matjaž ni posnel tistega filma, se mi zdi, da nama je uspelo. Še zdaj živo spomnim jesenske pokrajine, ki sva jo takrat nekje obudila v sebi. Spomnim se, Trsta se spomnim. In zdi se mi, da sem se uspel pretihotapiti v tvoj svet takrat in da karkoli si potem napisal, se je odvijalo v mojem svetu. In tudi se mi ne zdi, da je naključje, da je Matjaž Ivanišin na koncu posnel svoj prvi film v porabi, v zamejstvu in odrezanosti, ki si nama jo ti pomagal razumeti. Tudi meni je Istra dom in dom so mi meje, ki se vijejo po njej kot žile po telesu, ampak vsakič, ko sem prišel v Trst, me je presenetilo, kako oddaljen zna biti od Ljubljane in kako je ta oddaljenost boleča za Slovence v Trstu. Nekoč so mi rekli, da ko so brali moje čefurje, da so se prepoznali v čefurjih. In pomislil sem, da mogoče tudi jaz njih kot čefur lažje razumem. Ker je tudi del mojega sveta ostal v 90-ih za mejo.
Ali pa sem za mejo ostal jaz? Kdo ve? V bistvu se še vedno sprašujem, kdo je bil v zamejstvu, Marko. Ti na svoji ali mi na naši strani meje? In kdo je v zamejstvu zdaj, Marko? Si na oni strani ti ali smo mi? Morda pa tudi med življenjem in smrtjo vrivamo mejo, ki je ne bi smelo biti in si ti tu še vedno z nami. Ne vem, res ne vem. Samo učitelj si rekel, preden si izginil iz mojega filma Piran Pirano. Ampak zame nisi nikoli zares izginil, nikoli nisi zares odšel. Še vedno si tu v Piranu, še vedno hodiš po Prvomajskem trgu, podiš golobe, da lahko izgineš v odmevu njihovega prhutanja, njihovih kril in odmeva svojega stavka sono solo un insegnante. Učitelj si bil, Marko. Učil si nas čutiti ta svet, razumeti ga in ljubiti. Učil si nas, kako biti človek. In zato so te ljudje spoštovali, zelo so te spoštovali. Moj prijatelj Francesco Borchi, ki je v filmu Piran Pirano igral tvojega sina, te je na prvi vaji hotel vprašati nekaj neumnega. A si Italijan ali si Slovenec, te je hotel vprašati. Ampak tako zelo te je spoštoval, da je imel tako neznansko tremo, da se je zmedel in je rekel, oprosti Marko, te lahko nekaj vprašam, ali si neumen? Seveda smo se vsi smejali in tudi ti si se smejal in še to zimo v Kopru, ko si srečal Francesca, si ga pozdravil, Francesco, si neumen? Ampak ko zdaj razmišljam o tem, se mi zdi, da je bilo njegovo vprašanje po svoje pravilno, ker se človek mora vprašati, ali je neumen, če v tem razmejenem in zamejenem svetu poskuša živeti na različnih straneh meja. A ti si vedel, zakaj to počneš, Marko, tako kot jaz vem, zakaj počnem to, kar počnem. Zakaj poskušam živeti brezmejno življenje, tako kot si ga živel ti. Vedel si, da ne bi mogel in ne bi znal drugače. Ker si vedel, da je še tako neumna ljubezen boljša od pametnega sovraštva. In to si nam zapustil. To bo ostalo v nas, upam, da zavedno. Pojma zamejski Slovenec ne sprejemam več. Ne samo zaradi meje, ki je fizično ni več, temveč zaradi prizvoka, ki ga ta definicija nosi v sebi. Govori o nekem zamejenem, če že ne omejenem prostoru in človeku. Sicer pa biti Slovenec v Italiji zame pomeni samozavestno in kritično gojiti svoj jezik, kulturo, šolstvo in gospodarstvo, ter z dostojanstvom lastne biti, s kapilarnim delom in sposobno diplomacijo iskati poti razvoja znotraj italijanske zakonodaje in s Slovenijo. Tudi če bi te slednja kdaj lahko pustila na cedilu ali občasno pozabila, da imamo že več desetletij slovenske šole, svoje časopise in tako dalje, ter da nam je veliko več kot do folklore. V resnici se nisem nikdar počutil manjšinca in me ta definicija močno iritira. Sem pač človek slovenskega jezika, ki živi v Italiji. In njegov kulturni prostor ni in ne more ali ne sme biti samo slovenski. Slovensko pojmujem, kakor ga sam doživljam. V odprtosti, ne v poudarjanju nacionalnosti. Zato me v ničemer ne obremenjuje, da bi v SSG ne povezoval različnih kultur, ki predstavljajo realno duhovno podobo Trsta. Čeprav tudi ta ne obstaja, dokler je ne udejanimo. Pri tem nisem nikdar mislil, da izgubljam sebe, svoje slovenstvo ali kaj podobnega. Tako razmišljam kot človek, ki je ponosen na svoj jezik in na svojo kulturo, ki jo želi posredovati drugim in druge vključiti vanjo in v njen razvoj. Teško govoriti o Marku i imati svijest da nema više mogućnosti govoriti s njim samim uživo. Kad pomislim na Marka,
dolaze mi samo posebne riječi i posebne sjećanja. Ne znam čak kako smo se upoznali, mislim da nikad nije bio moj direktor, možda tu i tamo selektor. Kad pomislim o Marku, mislim naravno na to što činilo ga tako posebnim, humor, kreativnost, skromnost, lojalnost, njegov posebni način gledanja na svijet, znao prepoznat paradoks, znao prepoznat poetičnost stvari. To meni je bio uvijek izvor inspiracije, mogu bih reći. Viđali smo se rijetko, ali naš odnos smijem nazvati prijateljstvom. Postojao je jedan ritual svaki put kad bih odlazio u Italiju, napravio bih uvijek jednu pauzu, došao u opičenje, popio s njim kavu. To ću još uvijek raditi u čast Marka. Falit će nam svima, falit će naravno meni. Sjećam se da je imao jako tužne oči. Sve znao, sve vidio. A ipak gledao na stvari. Nekako na pravi način, kao dijete, naivno, pravo. I to što najvažnije, to je njegov smisao za pravednost i njegove političke stavove. Danas malo tko ima stavove. Markove stavove bile su čvrste. Čuvaj se, Marko. Mozart, Nokturno, za Marka. Čiji glasovi u meni pred spavanje govore da treba ostaviti djecu u obdanište i paziti na raskrsnica. Otkud osmijeh lijepog harmonikaša i hiljade zvjezdica koje padaju. Piše se pjesma. Sunce na parketu čini rešetku, skoro savršenu kompoziciju svjetla i sjenke. U zidovima škripe instalacije, u vratu pijana noć. Samoća je tvoj komfor i zatvor. Otišao je i anđeo što je pjevao, samo me gledaj i budi tu. Još malo i sunce će zaći, a ti, čovjek noći, nećeš pamtiti oprost prosječnima. Niti ćeš sebi oprostiti što su kadence trebale biti bolje. Možda je previše durova bilo, ali tako je bilo vrijeme, a i rekvijem je pokrio sve. Neka ne bude čuda, neka bude mir. I neka traje ovo svjetlo što ulazi kroz prozor. Koliko može. Do kraja dana. Do kraja svijeta. Spremi se za počinak. Još mirišu masline s juga, još osjetiš Naninu ruku koja te miluje po glavi. Ovo ne može biti kraj, jer trebalo bi se početi pripremati za smrt. Ali kako biti ponizan pred nečim nevažnim, osim najbližima? Vse hitreje prihaja v mojo bližino, nasmejana,
Vsi se ozirajo za njo svojimi mehkimi očmi. Ptice poletijo nad večerno drino, kakor bi tudi same spremljale njen korak. In iznenada, kakor iz zraka in zemlje, kakor iz vode in zasneženih vrhov, ob meni švigne mladenič, kakor da je ravno kar prispel iz bližnjih gozdov, ki padajo v temo. In teče proti njej, visok, postaven, ne vidim njegovega obraza. In tudi ona teče proti njemu, vse hitreje drug proti drugemu, radostna, da bo z njim lahko stopila v srečnejši čas. Objem, tempera na papirju in platnu, dvoje teles v objemu, njegova roka okrog njenega pasu, njene roke okrog njegovega vratu, obleki, ki se ovijata ena v drugo, na njima drobni madeži barve. Ljudje in psi strmijo v Mirjano in mladeniča, ki se objameta. Vse je tiho in mirno, na obrazih mir, kakor da vsi nenadoma počivajo v večerni svetlobi. Vse dokler se med nje ne prerine moški, ki je do tega trenutka razlagal zgodovino mostu. Vse dokler ne zagrabi svojega klobuka, pomendranega od časa in samote, vse dokler ne zamahne z njim in ga zažene v zrak visoko, visoko, da se zdi kakor, da ne bo nikdar več zapustil neba. O, vzklikne deklica, ki poje pesem o dečku in drini. O, vzkliknejo še ostali. In potem mir.